بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشاوان هیجا شبا و بخیر. ایرو هشت ماه نیسانه جهل بجارتنا 2023 سیارا 36 روما آمده کاریا پارتیا جبو نامزدین پارلمانتری ایدی ساعت داویه ده لورا سوی حتی پنج بر واره دوی لیسته خواه پیشکشی لجنه هلبجارتنی بکن یسکا جبر ویجی آمده کاری آخواه دیکن لسر وی تماشاوان هیجا مجارا امی پرایز سری خبر بدن هلبجارتنا 2023 ایرو ده قرعه ده جی پارتیا جبو لیسته کو و هلبجیر ده هلبجارتنی ده پی استعمال بکن جیوان جی آشکره بو لهيلادن اتفاق جي ايدي رونشتن الجي خو كيجا بارتي دبن كيجا اتفاق هدوي تيكفه هالبجارتني بري بارتي بسري خو دكفن هالبجارتني وهر وها نامزتي سرو كوماري خو 4 كسن اف جي اشكرنه جبو هالبجارتني ايدي جالي نامزتان و تمامي امبيجن نامزتي بارتيا وكيكو ايدي زلال بو لبلی ام اول دخوازن لسر ایریشا چته تروریست لهمبر غزه خبر بدن براستی ایدی وی چند سالی داویه هر سال ده ماه رمضانی دا چته تروریست چته اشغالگر ایریش لخلق فلسطین دکه لمسجد الاقصی دکه لغزه دکه براستی بریا ماه رمضان دست پی بکه لتلویزیونا ما دجوینه که مده موی تخمینه کرش خواه و رمضان هات او دیسا چته تروریست ایریشی غزه بکه ایریشی مسجد الاقصی بکه جبر ویجی ما برنامه خواه هنک سر ویجی ام بیجن عیار داوان چما اف ایریش ده ماه رمضانی دا تینه کرن ev bêperwatiya çeteya terorîst ji kê dertê servê em ê ewil xeber bidin. Li stüdyoya mêvanê me rojnamevan Mehmet Baran û nivîskar Mehmet Baran û xêr hatin. û ser Skypeê de jî Seyfettin Arman ew ji mêvanê me mamoste Seyfettin Arman û jî bi xêr hatin. که دنگی و نه دنگی من نه باشه او چاخ و حوالی می رجیه و پرسکری که چاره سر بکن پشت را می خیرهاتن دوجی بدن که سیفتین آرمان دنگی من ناچی مامسته مبراستی بریا رمضانی مسر و مجاری خبر دابو محتمله و دیسا چته تروریست ایریشی غزه بکه ایریشی مسجد الاقصی بکه و yani بیامن ev ایریشونه کی درنگی کتن yani çoğa درنگ کتن de سال چوی da سری ماه رمضانی da her سه چهار روزی اول da دست پید کردن yani ام çawa viyat karın بخواینن ایریشی مقدسات دکن به پروا insana قتل دکن و شخوا اشغال کره دولت که اشغال کره لوی در داگر کره عرضه فلسطین اشغال کریه ونج کی جان هیله دا و ایریشی دخواینن بله تدی اوه کوه گوت ده هر سالی دا ایدی مرب دزانو بکر رمضان واره و دست به ایریشی خوب کن و کرنجی یعنی شخورا کربون احلق نخصم در رمضان دا دو وقتی يعني معنويات دا إيريشي مسلمانة و قبلة مسلمانة تكرن يعني أبجي تدي بالتركي دبيجن سنر وجي تدي يعني أمت لهم بروان بيدنجا د وقتك و معنوياتي و جامي وعبادته لميجو قيمتاوي زيادة درت كباب بيشو دنا مسلمانا دا علامة إسلامي أمتا إسلامي دا أوجي نخصم دوي زماني دا هجومي خو زيادة كن بلكي تدي هجوم تنافنج دوي زمان دس دوي مهدا
دست پێ دکن دگرن سەر جامیە دکەون هەندێ جامیە بە پۆتینێ خۆ بە سۆڵێ خۆ di hindirê camiyê da ku meriv bûyî şeklî bûyî rengî nakeve hindirê mala însanekî tedî însaniyetî vî tiştî qebûl nake ew dikevin hindirê mabedê dikevin hindirê camiyê û ciyê ku misliman lê diçin secdê aniya xwe tînin erdê ji xwe re îbadet dikin wê derê bi potînê xwe bi piyê xwe bi solê xwe pîş dikin necis dikin tenê nebese bomba davêjin sîlah diteqînin li wan dixin tedî zemanekî belkî bêbîra we serê ewilî wextê ku dewletê emperyalîst xwestin ku yani vê dewletan lanetî li wê derê çê bikin pêşiya wan vekiribûn li misilmanan dixistin zarokê wan gêncê wan bi destê wan digirtin bi kevira lê dixistin hestiyê milê wan dişikandin hestiyê piyê wan dişikandin evana tedî di zîhna me de cî girtiye di serê ewilî da yani ev dewleta siyonîst bi vî rengî hat bi vê zulmê hat bi vî şeklî li misilmana dixistin îca ewro ew lêxistina ku tedî di hindirê camiyê da li pîrekekî û çend gênca dixistin min li wanan hirt ew rojê wanê berî ku destê mislimanê wî zemanî digirtin bi destî digirtin û kevira lê dixistin hestiyê milê wan dişikandin ew hat bîra min heqeten bi wî rengî bi wê kînê li wan dixistin îca yani İsraîl heqeten vîruskiye qansêre di erda İslamê û memleketê İslamê da û di nav ummetê de di nav çavê me da û li birê me vê zulmê li birê me dikin li mislimana dikin li muqeddesatê me dikin li qîbla me ewilî dikin û elhamdülillah ew jî xweş xwedîtî lê dikin yani lêxistin dixwin wan digirin davên hefsa û wan qetil dikin şehîd dikin dîsa jî bi jinamêr dev jê bernadin elhamdülillah diçin dîsa îbadetê xwe li mêjê xwe li wê derê îfa dikin Xwedî Teala ew ezmekî ew îradeyekî bi wî şeklî bi wî rengî jî daya mislimanê wê derê yani şerefa ummetê ew mihafeza dikin belkî ew îrade bi wan re tineviya yani ew însanê wê derê bi wê îradeyê mücadele bi wan re nekirina zû da ana İsraîl bi van êrişê xwe wê derê girtibû ji ber ummeta İslamê êdî bûbû malê wê elhamdülillah ew jî berxwe didin lê belê yani ji ber me teva li wê derê mücadele xwe didin gerek em xwedîtî li wan bikin gerek em ji İsraîla bêjin bes îdî بله مامۆستا سەیفەتین ئارمان jî beşdarî bername me bû مامۆستا û xêr hatin خودê jî razî be êvara bixêr ser xêrê bê Ramazana we pîroz be înşallah razî be serçava hatin me bi mijara ewil li ser êrîşa Siyonîstan li hember Mesûdul Aqsa û xelqê Gazê dest pê kir bi rastî me vê jiyanî ziman her sal di meha Remezanê da van êrîşê xwe dubare dike nû dike heta îsal dereng jî ket van êrîşê xwe bi rastî çend roberê bi sergirtina Mesûdul Aqsayê dest pê kiribû lê her diçe ev dijwariya xwe zêde dike her diçe bi êrîşek nû ber bi em bêjin Mesûdul Aqsayê û Filîstînê Gazeyê vetê win ji çi hêlê del vê meselê din hêrin yanî çete terorîst çima meha Remezanê ewqa dijwariyê dike gelo xelqê Filîstîn li derdorê Mesûdul Aqsayê di meha Remezanê de hê zêdetir xwedî li wê heremê dertên hê zêdetir mücadeleya xwe têkoşîna xwe li wê der geş dikin eviya ye çeteya terorîst hê zêdetir har dike ya maqsedek din heye tune û çawa din hêrin bi rastî
رجما سیونیست هر رمضان و کرم کریا ایریشی سر مسجدت که معلومه و خدای تعالی قرآن کریم ده گوتیا ما مسجد الاقصى قدوس گوتیا اف در جهه سلامت یا جهه بارش یا جهه حضور یا اف قوم ملعون عادتا خدا را میدانت خونه و دبیجی کی تدبیجی اف در جهه سلامت یا اف در وار بارش یا وار آشتیه امجی که دبیجی نوعه یعنی افنا بنوعه کی میدانش رب عالم دخوینن او آیت قرآن کریم گو در حق مسجد الاقصى دست در حق قدسه ده گو هنا اف قوم عادتا دبیجی اف آیت تنانا یعنی دخوازه حکمی و آیتا تنبه طبعا اف پیلانه وانا اف گوتنه وانا کنا اف نیتا واولیا خدای تعالی روش بروش يعني قدسي ومسجد الأقصى الجم مسلمانة يعني إنسان نظرة إنسانية تجي بلند كي معلومة ويا رجما سيونيست هناك رفورم دنوا خودت كي إيصال رفورم عدالتي ملتي وانا كي جبنا قبول ناكي جبرقو فينا قبول ناكي جبوغو بالا قامو يا خو ملتي خو بدنا جيكي دي ايش في رمضان ايش كي في مهنا انا كي شكرن يعني سوزدا ايد كواها او عيدا واجي غركا ورنا شبكن غركا ورنا مسجد الاقصى الويدري لكيلكا وينا قربانا شرجكن حتى دبيجن كي هنا كاشوانا كي بدزي حيوانات خنويدري الگورا خود بیجند به امجی که گره که عبادت بکن او روژا وای الگورا وای مقدس داهی اف رجما سیونیست و روژه چت که استثمارت که و روژه جبو تروریا خو دکه چه دکه آرماش دکه رز و ملتی خو مقدسات ملتی خوشی که دشکنه یعنی اف رجما تروریست sadece teröristiye Müslümanına ki lehinik millete xujit ki yani tabir godiciye de dibejin ya derin devlet devleta kur ya siyonisti aslında dindariya ve tnaya basle xo rejmeka sosyalist komünisti meşeni ama ve mesela Müslümana Mescid-i Aksa'da ve mesele istismart ki ev rejma siyonist هر جاره کی گو ایریشه کی دکیجی به معنای ایریشه خوازه مسلمان هجی که حزب که مسلمان هجی که عادت که وقتی گو مسلمان جیل هم براد بن مقاومت که دکن دادی تلجی کی لیدره که چکر به معنای ناکه هنک عرض دی اشغال کر هنک مالی دی مسلمان خرا کرن هنک اشتبهجم باغی و بخچی و زیتونا برین و هنک گنده و ناکه والا کرن و جخورا چت که جهنو اشغال که اوت که یعنی ابنا نگو مسئله که ام بیجن چند حب این سیونیست دخوازن ورا بر مسجد الاقصی لویدر عبادت بکن آنجی که قربانه که بدن آنجی که اشتر بیجم و رجا خو و عبادت خو بجی بینن ابنا پرچک جوی پلانه سیونیست مازنه چقاگو اف سیونیست دمیزنن گو مسلمان دمکی دا وکا دماه هیوا رمضانه گو مسلمان دستی خوش تمامی ایشه دنیای دکشنن به تمامی خوددنا عبادت خوددنا اش از بیجم خوددنا ذکر خوددنا قرآن خواندنا قرآنه هیوا کاوله گو خیر و برکت و مغفرت ده ام دمیزنن اف چتا چتکن و حضور خرات کن و به هنگ بهانه گو تننا لباخو چتکن تخنا حوله و حضورا مسلمانه
خرات کن بله نه حضور مسلمان قدسی تنه بلکه حضور مسلمان دنیای تفت خرات کن و حالو دبیجن یعنی مسلمان دنیا را حالو دبیجن که امه بکن ورن قبول نکن یعنی اف میدان ادخوین نگو مسئله که هر sıradan göç edip. Evnaki aslında her Ramazan parçaki planı xudxına hole heve evna berdevam ki ve ça berdevam ki ama mezin çende kidi piş Ramazan ji xalas bu yan ve cina valaf ki yan ve cina ji xaniye hinek Müslüman xarab ki ya ve gundeva valaf ki ya bağ bahçeya ve xarab ki ve dereçip ki سوزده لگورا محکمه خوگ و قراستانه هفت قاس خانی هفت قاس اشتر بیجم مال امی چی بکن امی ملتی خور فلان دوری آوا بکن ایسانه که وی ازیته بدنا مسلمانه و پاری پرچه فلسطین اشغال دکن پرچه که اشغاله است بله براستی دوی چند روزه داویه دا بلکه حتی امکان هرن مهاجی چند مه ل اسرائیل که ام وک چته که تروری بناف دکن لبلی دولت دنیای وک دولت کی وی قبول دکن حکومت کی ناب خدا آوانت کرن حکومتی وان کتین آوا کرنجی د مهکی داد چند هفتیه ده هلدوشه داوی حکومت نتانیاهو آوا بیه د دیروکا و چته تروریسته حکومت هری نجات پرست هری توش جعالی قومی یهودی و قومی سیونیست و حکومت که وها آوا بیه و دوان روژه پاشی دا جی سر قانونه که دناب خوده لهمبر نتانیاهو خو پیشاندان مزن چه بون خلقی یهودی خلقی اسرائیل لهمبر نتانیاهو رابون سرپیا پروتستو میتینگ لدار خستن حتی تبلهوی چه بو انویجید زانن رایدار و دولتی و چته جبو او سیاست ناف خواه جبو خواه همبر ملت خواه شیرین بده ناس کرن محبته وان بستینه تو مدایم قرتکی جعالی فلسطینی با استعمال که ایریش لواند که یعنی کی پر زیده فلسطینیا قتل بکه کی پر زیده اردوان آخوان اشغال بکه لبا قوم یهود او زیده تر تی عجباندن او زیده تر تی محبت شوانه تی نشاندن اف گریدای و مسئله جی هیه یان بله یعنی انا شخوت دی روژه پاشی ولی نهرتن زیده او کیوان پیشتاچو ملت پر زیده کتن سوقاقا و جعدا و تدی تبکی و برتکی خود نشاندان قلبالخی زیده در کتن سوقاقا لهمبروان جی عسکری اسرائیل دیسا بی پرواب و لواند خستن پر پیشتاچو یعنی نهرتن کو د سرو چاوی خودان وی ایشی نکانن ببن سری وی چی بکن بلکی تدی چند روکت و فضای فلسطینی ورن لإسرائیل تل آویو لجیمی دنی لشهری وان بکبن و تف براون هرم بکبن جیر زمین کو جرا دویجن سخناقی خو و يعني بنهرن كتدين نياركي لهم يعني الجوروان أويكو أولاد نهرن يعني روجبا نابخو الجور منطقوان أواي نياركي ما هي ونياري ما شيارة رانزايا وتدي أواي فزا أويتن ما أوانكن أم جرك يعني أو يكبونا ما أو كما خرانة يعني في مساجي خاصة بدون ملتي خويا كدر كمان سوقاق بله يعني اوی کتگو او ملتی که داد کم سوقاقات دی لهمبر حکومت خو تشناد خوازن جی او بخوجی لبرچعوی وان حکومت کو چقاس زیده بسر فلسطینیا دا هر و خوینا وان بریجو وان بکجو جنی وان زاروکی وان يعني قومكي خريف كنت دي عيني بهاوي قرآن كريم دا بعساوان تكرني وهاتنا اللعنات كرن قومكي وسانن يعني جنامير تبوسانن
يعني وقتی گو بنهرن نتانياهو واي فلسطين دياد كوشا بيجن ده حيران تشناوا واي فلان تشتي دار خستيا الجور حساب مناي اما واي فلسطين دياد كوشا ده برا اوابه ميرك ناوي المرا خروني ناوي ايدي وان تبكي خوجي نشان ندن لنا كم سوق يعني ديروكا وي قومي داش خو هري زياده امزانن كو پیغمبر جوي قومي راحتيه تم دايم عصيبونه اسيانكار بونه تم دايم بونه سري بلا سري و هرما كله دجين يعني خلق دولة أوروبا شما وان جخوا دور دولتك دانوان السري وان جي دبا بلا السري وان جي ناوان داش فتنة درت يعني كدر هبه سركيش فتنة أو قوم سيونيست أريد ناوان دا هناك يهودية خالصانة أم بيجن كو لسر و باوریا خونه هنه نه نیاری مسلمانانه لیبلی اونا پر هندکن او سیونیست هر دایم وها هارن ام مجار اوقام اکتفا بکن ام در باسی مجارا خویدن ببن که سیف الدین هل بجارتن هر دچ نیز دبه 36 روما جبو ترکیه نيزي 6 مليون جوار 6 مليون دا انسان و هر سر صندوقه و راي بده هم جبو سروکوماریه هم جبو پارلمانتریه و نامزدان ببجیره ون وی پیواجوی چواد خوینن یعنی اف بر بجارتنی رنگ پارتیا رنگ امبیجن اتفاقا چوا خویاد که بیاوه بله براستی اف بجارتنا هنا بلكي ديروكا تركي دا هالبجارتنا ك يعني مهمة جبرش جبر فيناكي إلو قسمي بارتيا بونا دشق يعني تركي بويا دشق جبرغو بويا دشق اف بارتيا ديغو بريهن هنك جوانا بناوي خود كتن سيچما هنك جوانا كي يعني بسري خود كتني إيران ميزينن بارتي قسم جي بسري خود كبني قسم جي كي دنا وات فاقي هنا كده سر ناوي هنا كدي ليستي وانا كده تكبني اف هالبجارتن حقيقة ديروكا تركي دا وقتي جو اف سيستم افابيو حتانها اف سيستم بملاتي خورا الا تشتكي مجادلت کی یعنی اف سیستم جبونا خاطری گورونه جروجا گو آوا بویا حتان ها بملتی خورا ازی چاوی ملاتی بک موقع خو ازی چاوی ملاتی دهندروی واس سینورا دا بگرم مجادله ویناکیت کی ایرو اف هالبجارتن جی که براستی بلکی يعني دمكا جو ناس ملتي ناوا تركيتاني بلكي أمتا إسلامي على قدرتك جبر فيناكي لورا دناف سينور أمتا إسلامي دا إيرو نسل مسلمانة إيغو رابونا في حالي قبول ناكن جبرغو في حالي قبول ناكن هنك جيكي دا دخوازن كي دخوازيا هر دم أفا جو أف حال دوام كي حتى يعني ام دميزين دفا نافا بارتيا ده هنجي يعني عادتا قالي خو عادتا في ملتي خو جهنك دولتي درفا درتخنا بازاري يعني درتخنا بازاري بله افهل بجارتن ممدميزين يعني حالتي حالك يولو دايد به ساغجي بونا سولجي سولجي بونا ساغجي يعني ساغ نبليا سول نبليا ام دميزن بارتينا وكا يا اجويد ايرو باخ بارتي رد دوستينه دوي خاطيدا خبر دده ام دميزن هناك وكا بارتيا رحمتيه اربخان سعادته ام بچه بجهابيرا دمشي حال بكي تاريخا ديروكا في دولتي دا وكا جو حقسزي وزوري وزحمتي لفي قلبويا لفا إنساني جو برينها
رای خود دنا سعادت و ایوکا سعادت دتدا ماده يعني ظلمك زولو زورولو چه نبويا ام دميزن جروجا گو جهپه چه بويا و جروجا گو اف سيستم دمشي حتى انها ظلما ورسر مسلمانه اما مع الاسف بارتي كوكا بارتيا سعادت دوي صافي ده هكذا يعني بارتي كوكا بارتيا اجوي وقت هنگانه كوكا مراق واقشي گو بدسمالا خو چو مجلسه گو اجوي دوی داره فتو جرا دگو زجر مشفاعتشي دگو چه دگو حده و پیرکه بدش مجلس آوتن حد عمری قادر خستن يعني هل بجارتنا كله كي جو انسان جو حج ملتي خودكن و انسان جو خوازن خدمت و خباته که ملتي خودكن پارتیا خود دانینا کوشه که پارتیا خود دانینا جی کی و دبچه دب امه لوکله که جی بگرن ام خوازن خدمت بکن مثلا يعني يكا هدا باري يكا هدا باري جو حتى انها كسي د نتخست روجا فيجي يعني نتخست تخن روجا في نتخست ببينن لورا راست حقيقه تاني الزمان تاني حوله ابد ميزن ايرو وقتين غانا گوتي امجي تخوازن خدمته كشبي ملطره بكن او دو هالبجارتنه دا د صفه کې د خدانینا کې لازم اولبو وکا دبه اشتعالی کما کرمانجیها دبه فلان کسی اوی تشخواری يعني هر کس او خستیه هدفا خو و ها بیده چید کن د علیه وادا خبر دادن خوازن وانا که بابجنه دربا لطرفه دیگه که وکا گو بنانه اردوغان مازن بو بنانه آق پارتی مازن بو یکی وکا داود اغلو یکی وکا اشترا بیجم علی بابا جان گو وزارت درو دا وزارت هندرو دا چی کرن ایش کرن خبات کرنا ایروم دمایی زینن اشتغالیه گو ناین گوتن در حق آق پارتی و اردوغان دا دبیجن یعنی هلبجارتن کلیا بله دوی هلبجارتن دا حقیقتا دو پیش دا وی ملتی روی پیشیابی ملتی ما چلو به چابه قرار کلو وی درکوه البته ام تخوازن قراره که گوش بو ملتی ما بخیر درکوه بله دا خوازی ما اوه اما مالسف اید سیاست دا ایگوت ویشید ماشین هنگ جه هنه دا خوازی ملتی خو نبینن و صفی خو بوی شکلی نش طرف ملتی خو عادت اوه که گوش طرفی نياري في ملتي اوروبا اسرائيل بها امريكا اشترفي وانا كي دمشن وهر اشتغاليات بيجن امي فلان تشتي بطال بكن امي فلان تشتي بطال بكن يعني تشتكي خدمتك في ملتي رشي بويا ويا تشي دبي ويا گوته زمان ويا تشي بي دبي مي خراب كن بله كان لفيدر حمكاجي يعني يا ان مهم دبي تشد بي مالي خراب كن بله امي عائله خراب كن مع الاسف يعني ايولو جهانا بقولوا يعني إلو روجا تركي بويا دصف يك يا طرفين ملتي خويا يك جاجك غير ملتي خوياتك خد خير بك ان شاء الله ام بي ملت قزنج بك اما هي هورگلیه به مسئله خبر بدن لپرسک و ها درکت لگوری من اف سیاستا کو نخاسم جعالیه اتفاق ملت و کتی آجوتن و کسی فدین کرم کر يعني لهيله كي بارتيه كي وك جي بي كو نيزي 7 ساله لفي اخي افابويه تجاري برايا ملت نبي اقتدار ملت و بارتيه نعجبانديه لورا تمي دايم ايشو المو درد كل دايا في ملتي في اخي في عردي لهيله كي جي هري زيده يا كو جي خساره ديتيه يا كو دستي وك شاندي بارتيه وك سعادتي هي ده هالبجارتنا داوية ده بلكي ده نفس صفة آخ بارتي ده بو يكوي وقت داوود اولو سروك وزيري كريه ايرول كيلكاوية يكي وكي بابا جان ايرول كيلكاوية وفي سياسته وي چخا ملت اقناع بكه وي چخا ملت بي باور به كو پیشروش و اف امبيجن اتفاق في دولة كار بي داره بكه وي چخا ملت بي قاني به
يعني اف هالبجارتن او هناك بارتيا بقدينه الجورمن بسبب استراتيجيه كو لبر خدانينا وتاباني وان نلقور حسيات تاباني خو ملتي خو انساني كو جبري حتى انا راي دايوان اللي جبر كود ليستي جابيدات كيفني اويني بيواندن يعني تشخراي سعادتي تشي بونه تشخاي دواي gelecek çeviye اويني بيواندن يا او ناي بيواندن شخو اويني بيواندن بله تدي يعني تشتك آشیکار وک روزی لبر چعوابه تی خواندن تی دیتن اف تشی وسانه یعنی وقتی کو پیشکش وان سری پارتیا وان رابع درکبه يعني أبيا برينكي القلب مسلمان دا برين ودكا راوة أو پرواسزية كل هم بر سجاده وبتوي سولا خو كو إيرو أم بعثة إسرائيل دكن مسجد أقصى بتوي بوتيني خو سولا خو ودري سولا خو ينجس دشن سر جيه كو مسلمان لودري دشن سجده آنیا خداتین عردیج خدا را عبادت کن دشن سروی وان خالی و سجاده مسجد پیست کن ایرو ترکیه جی مرک پلجیه سجده مسلمانا دکه و یکی دن راد و یعنی بچه عقلی بچه فراستی یعنی تدی او كاويتك او نماويتك يعني تشتكي مقصدك وي وفلان وبيواني وي تنبيه يعني او مقصد دلي وي تشتي وي فلاني وي بيواني وي لتمايا يعني او هر حال ده تاباني وي شي انسان مسلمان انساني كو سر خداتينا شونا جيه كو تدي وي سولي شويه سر خداتينا دچ سجدي لمج دك او انسان تا انيه ودري او جيه وي نبي حيران يعني اف لتماوقي مريك لبرچ عباية چيه پل سجاده كريه إدي بكيجان مقصد پل كريه بقصدي پل كريه بخلطي پل كريه هنكيا تشتكي كريه چوا كريه يعني سكوت جي بكيش ترى باشتره جي حالي كنت سكوت جي باشتره يعني دوي در اف بشتوي قلشتاروğlu عذراخو بيان كر لبالي يعني اف تي خواندن يعني انسانه كي كو لسر لميجي لسر دين كو امبيجن حساسيتا وي هبونا يا اوي يا كيلكاوي اوي شخو ديتنه وي امبيجن اهميته بداناوي ليجبركو تني هالبجارتني دا دين تي بيراوان لميشتي بيراوان سجاده يا قران تي بيراوان سجاده ديتبن جي وكي كنا ديتبن امبيجن درباس بونه سريده يعني يعني از هرم بي سجاده بكم دلي مسلمانه بيشن ويا نكر يعني بري هالبجاتني كيس ويا ناك بلي اهميت نداني انا فاتي خوجا قلشتار ولو برا بيل سجاده بكنك ام وانا نازناكن تاريخ هوان نازتكن ام باش نازناكن بجمهوريته چه اني نسري شيخ وعالم ما چه اني نسري جامي مدرسه ما چه اني نسري اهل اسلام مسلمان ولميجي و افيكو ازانا محمدي كوكرن جي تولي اسبا ازانا محمدي كرن تركي و جامعه كرن جي تولي اسبا يعني وانا نايش بير كرن تخوازي قلشتاروğlu برا بيل سجاده بك يانجي نكا يعني جبوش شاشكي صدا بحزار انسان دالقان وذهنيته امناز دكن يعني اجا تشتي كل دلي معرف دي شيء تدي يعني او تبعته وان او يجي او فكر ذكراوان او يعني هركس دزانه او ايكو رايا خوددن جهبيجي تدي ام توانا فيجن فقط اواني كو تدي جراد و كميكلشمش يعني اواني كو اويكو نيارتيا دين دكن اويكو خالص نيار خالص مخلص لوي جبهي نيارتيا دين دكن او مسلمانا دكن يعني وانا zaten جبوكو بيل و سجاده بكرنه راي خوددن قلشداروğlu تدي استفنا فيجم يعني اما ذهنيته جهبي اوه يعني يك مسلمانه كي راوه اجا
يعني سياسات جرك أو شعبي معرف كورنك بله أزويد بيش ماموستا سيف الدين آرمان يعني اف ایرو د مدیا جواکی د جی پرجی گرت براستی دوی چند روزی دا نخواستم سر هدا پارتیا دوزا آزاد پر زیده مجولایی تکرن پر د اکرانان د تی خبردان چاپمنیا ترکیه جی رنگی کیوی وها هیه یعنی کیجا سیاست مدار کیجا پارتی بخوازه خو خطای خو گناه خو شعب ملت وشیره ایریشی سر پارتی که دند که ایریشی سر قسمی که انسانی دند که هنک تشتی دند ده پیش شعب ملت بوی آوای خود وشیره یا جی خطای خو گناه خود وشیرن ایروجی ام بیشن اندامه که پارتیا هدا پاره یا شاخه پیرکا شاخه جنا بیانات کی کر بیانات کی دال سر حکومت فی پیرکی دوی شعبیت محافظه کرن و دوی درداجی هنه گوتنی کو هاتبو کرن ایرو دیساد دوی جهپی دابو پارتی وان او نامزدی وان دابو رایداری وان دابو ون هدا پار چما اوقات هات روجوی یا جی چما اوقات سر هدا پاری دا دخوازن آوه شولی بکن بیا و مقصد وی چه به؟ براستی دبی وقتی گو دزل هفدو دکن هفدو نخوازن کسی دید نواد خویاب که واناکه روژا گو اف سیستم هناکه چه بویا هنک ملتی مال هفدو بحر فکرنا یعنی چه بحر فکرنا مثلا یکی وکا قلشدار اولو سر مثلا درسمه سر مثلا سید رضا دمکه رجب طیب اردوغان گو ام ازراخو بیان دکن هم بر درسمه و خلکی درسمه و سید رضا قلشدار اولو درکت جه پرسین گو چما یعنی اف عذرها نکه اردوغان کرد چما هون نکن حال بکی ایگو سید رضا شنقاند و ایگو درسم شوطان هون بون پارتیا و بو حتی سابیا گوکچن یعنی گو دیروکا جهپی دا دبیجن معنوی کچا مصطفى کمالا اول بومبا لدرسم جرباند بون قلجدار اولو درکت یعنی گرکا بگوتا راستا امجی ازراخ بیند که اما نولو گوت چی گوت؟ گو خلقه درسم مجبوره رای خوب دیم یعنی افندی وکا گو هیچ تتش نکریا وکا گوش خو یعنی خوب آواز زمزم شوشتیا رابو خو پارتیا خو دیسا درخست سر گو مجبور رای خوب نما الولاته مجی که الولاته کردستان جی که هنک انسان هنک وکا هدفه و حواله هدفه دبیجن که دبیجن رای کرده ایمنا یعنی اف 45 سال دما گو د تاریخ جمهوریت دا پشتی یعنی اف عسکری دربا گو کنوران کرد معلومه ویا بجارتن شه بجبو خاطری گو کنوران محکوم ببه و عسکری دربا قدخه ببن هدفه درکت گو چه گو اوت خیر و چه ببه یعنی اگر که کنوران و حواله خو و بین چه محکوم کردن درکتن گو نه یعنی گم به قبول نکن بحث رفراندومی کنه بله رفراندوم بری هنگه بله حال بکی هنک ملت وکیلی اندام هدفه د قاستا کوکا قاستا جمهوریت دا چت کرن یعنی من ببورینن işkence گو د سکسا د هشتی د دما کنه نوران دا گول وهات نکرن گول سر شوشه قولا وقتی رادزان رونشتاندن وقتی گو جیران دانا وقتی گو جنیزا و شتهنا اشتر بیشم سپهات گرت و دوا زندانا دا او جبیر کرن وقتی سعادتا گو نها تاریخا خو
دیروکا خوشبیر کرد و خلپشت خرجدار و غلدانی گو چه گو خایر برا کنه نوران نبه محکوم نبه یعنی دیسانه که جی گوتن گو هودا پاره چما گوتیا برا کنه نوران دوه البجارتنه ده کنه نوران محکوم به هودا پاره گو اوت گو اره دیسا گو هودا پار چه گو هودا بار بخشی آخ پارتیا دیسا دواوتنه ای روشی که دبیجن چه دبی اف رای کردا کردستان تفت ایمنا یعنی العنقره جیه خو گرتنا لکلکا قلجدار و لکلکا سیستم و رژیما گود دیروکا خود لسر خوینا کردا آوا بویا وکا مثلا گلیه زیلا یعنی ما دریولو تنج بیرکن دشتا موشه و انسانی هنکه وکا گوشبیر کنال کلکا قلجدار و حواله قلجدار و رودنن دبیجن که همه قلجدار و بکن رئیس جمهور و اف انسانی ها دبی چه دبی یعنی اف 45 سال اف کشتن و قتلیام گود کردستان لسر دسته ما دبی گو ام پرچک جی ناکنه قبول نکن و دبی رای کرداجی ایمانات ناف کردا دا گره که رای کسی در نکمش ایما پیوا ها وقتی گو هدا پر درکت حوله هدا پر سیاست مشان زانن گو او رای وش دسته وهرن یعنی به هلبجارتنه هنه که و هنک پارتی بحلن یک جوانا جی که باورکن هدفه جبر چه لورا جروجا گو کتیا و مجلسه حق و حقوقا کی کردان گوتیا حق و حقوقا کی کردان مسئله که کرد و کردستان نانیا حوله کی جوا در کتیا سروی کرسی سخیف کرنا خبر دانا خروجر کرنا خو کشان نه هفدو یکی گو خواسته به جبو کردا تشتکی بکیجین نهش نگو بشتغله چا نهش نگو بشتغله هنگی حقارت و خبر به خلکه دانا خلکه جیکی نهش نبشتغله لجبو هاتیه حاله که ولو وقتی گو ایرو تپیل گوگل که تپیل جنا یعنی تبی پیرکا کرد تناوی و یازده که تدید یکی پیرکا کل چوله گو کلشکوف الملوی درکد یعنی در روژه و دنیای دا تروریزم پیرکا کرده یا پیرکا یزیدی درد کوه یا پیرکا سوزده گریلا درد کوه وقتی بحثا کرد و کردستانت که ددید چی درکد؟ ددید یرویش درکد، ددید لیدان درکد، پفچون درکد و یعنی روژه و دنیای ملت دنیای قوم دنیای ملت کرد ملت کی اهل پفچونه اهل تروریستیه اهل غلامی امریکات بینه یعنی ایرو بفکرین ارگوتا که وکا ارگوتا پکه که لسوری گو ایرو دنیای دا سری امپریالیزم و کاپیتالیزم گو امریکا دکشنه ایرو پیرا دیو دستینه آن لشقه کی دی لرخه کی دی گو ایرو شقه کیش دنیای تخوازه بخه و نجبو تتشتی چورا بو ایریشی اوکراینا کر دولتك وكا دولتا روسيا إيرو دقامش دو دا بيرا دنو دستينا يعني أفهل بجارتن سببا قو هول قاسي حجومي هدا باري دكن هدا بار وقت قو هر مجلسي وقت دنگ كردا لويدي دركوه وقت قو مسألة كردستان لويدري وري حولي البته كي أو كسي قو لسر ناوي كردان نان دخون لسر كردا خو پیشکش کردات بینن خو سروک کردات بینن وجبو کردات تشتی نکن او حساب وی بدن او حسابه وانا که وی گران بش برگ او حساب گرانا هی هدا پارنت شیاوی داره دبی که ام چاوا کارن پیشیاوا بگره یعنی ام چه بکن اما نهیلن گواب ناکی ورن بنا نظیم می ناکی دماوا برین ها بده سالا از تخمین دکم سال و کنی سال جاره که نومان قرتulmuş به هدا پاره را جویه ها نهات نبا هفدو جاره کهجی که یکی وکا بلند yani AK Parti milletvekili Bülent Arınç ziyareti güçe bu. Disa va walatema ve walatema Kurda disa evaka HDP evaka CHP goay efendim mahuda parkiye go bir iktidarı ra dedev dostane veya bir iktidarı te bahavdu iktidarul kasip çuçu bu ya go خدا تخی حکم که وقت هدا پاره یعنی هدا پاره اول قاصل گرا خو افندی بچوک دبینه بله حال بکی
ایرو زانای کردا خوندوان کردا پیشکش کردا لدرو کردستان جی وید بیشن بختی هم بخوازن مثلا کردا به حال کرد گرکه هون به اهل حکومت را هم بدنا بستینن بوارا برا دانستانا و باش بکی گونکار بکن مثلا کردا به چه به زمان بخوشکای هون حال بکن هون به مسئله یعنی شحول راکن ام دمیزینن چقدر مثلا کردال کدریا یکی گفت نوی کردال کد دمشه ام میزن حکومت را مخالفت که یعنی نبزه دستی خود مخالف حکومت ام ویعیشی چکن بوارا مخالفت که پفچونت که یکی گفت یکی را پفچونت که قی ممکنه گو مثلا قوم کی حال بکی بله افجی عالیه بله از وی مسئله اف هل بجارتن وکا گو که ما گفت که محمد گفت اول بجارتن و پارتینا دا قربینه و پارتینا جی که راکی بله ملت کی بعقله ملت کی زانه ملت کی افصد سال به رجما پفچونه دا بوی سیاسی kimlik که siyasi kazanç kiriya. İro zaroke me sikaka siyasete diştağlı. İşte ev kese go İro bnave Kurda bnave millete me Türka de meclise da. Yani hinaka millete me Alevi rayvana keş kurbirna. Hinaka zaza birna, hinaka laza birna, hinaka Türka birna. و خدمتك واجي جي تركارتنا جي زازارتنا جي لازارتنا جي كردارتنا اما الويد العنقرة الهفدور ونشنا وتركي الهفدو بحر فكرنا يعني وكا شفتك كيش خورا ديتنا وقتي بارتيك وكا هدا باري قد بيرا فرنسام اسلاما وجبو خاطري ملتي خو قالك تشتي خوشي دتيني كيلكي وتشتي قو يعني زداني قو والاشتريجي ورني شتكي ددي سينغاخو ودبيجي ها اف حركت اف دانستاننا في شكل يهودا باري البته كي وبه سبب جو هودا بار وكفر ورن هودا باري چما دارا گو فيكي ددي كفرتي بله مثلا ابا هيلين خراب يعني هيلين اقول عنقرة تشيكرنا 100 صالي بهفدورا لدربا وكا قول مخالفه هافن اما دبن دا دستي واد هفدا او هيلين خراب به باش ما مستقل روسپی و زانا و هیجا و اتوریته کردا کو رو دیتنه سیاست دیتنه دناف سیاست دبونه روزنامه‌وانن شو ویا رخنه دکن پارتیه کوک HDP هشته وکیل شانده مجلسی هشته وکیل کو یعنی بلکه دیروکا و هرمه ده نهاتی دیتن دیسا چون و در به جعالی سیاست و جعالی گوتوبیجی و تشتکی حل نکرن سر حکومت کردا تشتکی حل نکرن ت امبیجن تشتکی کو هیجا بجیانی بنیاج گوتنه کی کربن ندیتنه یعنی ایرو ام دنهیرن پارتیه کو یک آرق پارتی یا جی اردوغان پرایل سر اردوغان امتکارم بیجن جبو هنک حقی کردا جبو خبردانو جبو درس زمان کردی جبو تلویزیون TRT هنک پیش و مسئله کو وکر او بخواجی وان تشتی هیجا کو بجی آنیه هیجی جالی HDP و تی رخنه کرن هیجی وانا وکی کو قباحت بن تینه سرزمان جالی HDP و لورا HDP ایرو اسیر دست چپگیر ترکایش خو یعنی ایرو جنگیز شاندار یکی وکی جنگیز شاندار چه فایده‌ای کرداویه چه فایده‌ای ل پرسکریکا مثلا کرد شیبیه کو ایرو دیسا دو نامزد HDP اویا پر زیاده تیرخ نکرن جالیه کی و جالی اتوریته کو سر مثلا کردا کو کردن و سر و مسئله زانانه که ممت باران اون مثلا هدا پاری چواد خوازن بخوینن چما او قدر روزه و دام موی پرسی نه خاصم هدا پار یعنی د پارتیا د اتفاق جمهوری دا büyük birlik جی هي رفاه جی هي کو امبیجن جعالی سیاسی و پارتیا رفاه زیادتر بلکی تعدی دابوان د امبیجن شخصی نجمتین ارباخان دا زیادتر گله دشمنان دیاوی پارتی بکرنا لیبلی چه دنیاری دویوان دا هدا پار هیه تلویزیون دنیاری هدا پار خبر دن لنامز پارلمانتری وان دنیاری هدا پاری خبر دادن مثلا چی؟
بله تدی او مسئله هدا پاری کو وی زمانی وی پاشی کو کت پیش ام تبد زانن کو یعنی بریجی هبو سال دنجی هبو هل بجارتنی دنجی کتا تدی هل بجارتنی 12 ساله بله کسی بحثو قالا و پر زیده ندکر یعنی بوی رنگی جی ندکرند گوتن ام او چاق وی زمانی نه زمانی کو تدی بوی رنگی کو ام آنا دزانن قیمتا رایه کب تنجی هیه جبو هر دو آلیا جی جبروی تدی او جی کتنا مسابقه کو یک تدی هنک نزیوان و با آلی خدا بکشینن قیمتا وی رایه تنجی دزانن حتی کنات بو و درومه کسی بحث ندکر یعنی قالا هدا پاره بنباشی جی ندکرند گوتن جبو کو ملت به نحسه که پارتی کی بوی رنگی هیه بله مرف لیدن هره کو یعنی مسئله استقامته هدا پار استقامته خو خراناک یعنی تدی پروگرام پارتیه دا تزوکا وان دا چه هیه اوه یعنی یک لخوشاوی هر راجی نچش جی حزب کجی جی حزنه کجی یعنی ایرو برانکی سوی برانکی نینه یعنی اگر چه دایه برخو اوه او گوتیه چه جروجه عولی دا جی ایرو وی تشتی دویجه آجبر وی تا دی زود رنگ دا گشنا که فنا هنک پارتیه دنه او استقامتا خو خراناکه تشتی کو دانیه پیشیا خو گوتیه ازی بکم وان تشتا دو چه گوت و ایرو جوی تشتی دویجه پارتیه کو بوی شکلی تدی استقرار جراهیه استقامت جراهیه او یعنی هر حالکی یعنی ortamaki zaman دگش به اوجی خود دگش ناکه جبروی جد ترسن یعنی دویژن کو دوی استقامت دا اگر پیش ده هرب که مجلسی اوره هم برما رونی و لبامه و ده مجلسی دا و او استقامت خو الویدر جوی خرانه که وی چخه ویج مرا سخنتی چه بوش بروی دوی هم آنا پیشایی بگیرن یعنی مادم تدی مثلا جبوکو بچوک ببینن هندک ببینن یعنی بلکی تدی لسر رایا حسابو کتاب خود کن رای وان هندکن دویجن بله زمانی بریجو سابو و مادم رای وان هندکن وی چخی جامنا که بعقال بعسو قالا ویجی بکن یعنی کو مادم هون جینا ترسن و هون دزانن کو اوی سویرو مثلا بوی بچوکا یا خونه که زرار بدوه وی چخی قالا وی نکن بعثا وی نکن تشنا نویجن زمان دریجی نکن اما نوسانه دمکی حساب هنکیا پی خراد و یعنی دنگه پی خراد و اجبو کوی دنگه پی خراد و تخوازن کو بکن هدفها خو و الشعب ملت دا بخینن بله مرف لیدن هره او چقاس بعث کن قال دکن او قبی ترجی توجه ملت لی چید و بلکی دوی آراهانه دا پروگرامی وی و توزیکا وی به هزار انسان خواندن کات شد وی جهودا پر یعنی به وی رنگی یعنی فایده جرا چه بو زرار چه نبو یعنی او ترساوان اوی درکه و پیشیان خود بیاری یعنی یکی بتنه جیب که و جهودا پاره بکه و مجلسی اوی خواه ببره بیا من سه اهمیت و مسئله هنه دما ام اف ایریشیل همبر شدا پارتین راست کرن ام دنهرن پری جوان یا حسابو و شخصی فتوینه افتزانین یا جیه پککینه هنک حسابو اوی عالی پککینه مثلا یک شی بازده ترمه ده هدا پار ام بیجن به حسابو کتاب ساعتی اول ده ج عالی فرمی و ج ام بیجن پارتی بیانات هاته راست کرن بیانات هاته کرن و تمام اندام هدا پاری هر عالی استانبول بورصه بگیره حتی بحر الرش حتی بحر اسپی حتی انطالیا و
Anadolu navîn û ji xwe vî aliyê ji xwe li her aliyê hebûn. Pazê tirmehê êşekî zêde daye FETÖ'yê daye derba pazê tirmehê da em zanin ku CHP jî destê xwe li hev dixist. PKK ji xwe destê xwe li hev dixist. Em bi xwe bûn şahid. Saetê şevê da em leqay kîja dihatin, kîja ku fikra wî aliyê PKK bû, bi kêf û zewq bûn, û ji xwe digotin ev îş qediya, işte AK Partî çû, Erdogan wê bê îdam kirin, wa destê xwe li hev dixistin yanî. Îro ew Hüdapara ku pazê tirmehê bû mane ji wê em bêjin darbêla, erê bi tena serê xwe nîm bû, lê ew jî hêzeke bi quwet bû. Yek jê ev yê didiya biya min giraniya wê li heremê. Li herema ku em dinêrin ciyê ku Kurd zêdetir lê dijîn aliyê Rojhilat pir zêde tesîreka wê heye. Ev jî dibe bende ji bo nelrêtiyê HDP di hilbijartinê de. Lewra pirê gunda, pirê qeza em dinêrin sindoq 309 ray ve 309 ji HDP ra dertê. Di dîroka dinyayê da ti sindoq wiha ji sedî sed ray alî partiyekî ve dernayên. Em bêjin sedî heştê tên karanîn ji xwe sedî bîst kes nayî sindoqa. û ji wî sedê heştê jî hinek partiyê din jî hene yanî lêbelê tu nêrî ev sindoqê ku wiha ji sedî sed HDP dertên 306 ve 306 HDP dertên ew zanin ku ev jî wê bikarnê û ya sisiya jî giraniya bernama Hüdaparê ez wisa dixwînim lewra Hüdapar di bernama xwe da yanî di merkeza di navenda meseleya da siyasetê da însan heye û edalet heye divê. Yani nêrî bernamê xwendine hevokekî birine vî alî, yekî birine wî alî, cumleyê ji virê derdixin, gotinekî ji virê derdixin û pêş miletê didin ji bo ku wekî tirsekî bidin miletê. Lê namzetê Hüdaparê ya jî rayedarê Hüdaparê derketin, bernama xwe nîşanî wan dan, gotin li filan kes û bêvan kes guhdarî nekin, ava bernama me em vêya dibêjin. Hê nû li xwe vegeriyan gotin erê em xeletin, em uzrê xwe dixwazin. Yanî di weşanê zindî de vêya gotin. Rojnamevanê giregir vêya gotin. Em uzrê xwe dixwazin me xelet fehm kiriye. Ya jî me nerast xwendiye. Ya jî me vêya ji ciyekî sakir. Wiha dibêjin. Ji ber vê Hüdapar niha di rojevê de ye, di rojeva wan de ye. Kêkî Seyfeddîn em qismekî jî behsa îtîfaqa Cumhuriyê bikin. Li gor we îtîfaqa Cumhurê niha stratejiyekî çawa wê bajo ji bo hem serokkomariyê bi dest bixe Recep Tayyip Erdogan namzetê wan e hem jî di parlamentoyê da seriya sêsedî wekîl derxe. Lewra em dizanin parlamento jî giring e muhîm e ji bo hinek qanûn û hinek yasayan bête derxistin lazim e di parlamentoyê de jî destê wan xurt be. Stratejiyekî çawa heye li pêş îtîfaqa Cumhurê û ew partiyê ku piştgirî didin Serokkomar Erdogan. Bele. Rastî awil jî ke me behs kir ev îtîfaqê henekê yanî tiştekî xerîb dide me. Deyîn me got yanî ê sağcî bûne solcî, ê solcî bûne sağcî. Yanî di mêzên navê partiyê sola ama li rexê diya. Di mêzên navê partiyê yek weka Saadetê goberê gotgo îslamciyan mêzên rexî diya. Bi rastî ev hilbijartina berê got çêbû ji bo serokkomartiyê got çêbû dîsa avrayê hat holê de hebûn. Ama îro hinekî avra yanî hatina behrvekirin. Çawa hatina behrvekirin? Dema got serokkomartî yani hilbijartinayê çêbû ev Muharrem înce û dîsa Erdogan holê deman. Vay dîsa tev dirayê xwe dana Muharrem înce ji bo xatirê got wî derxin. Heta yekî weka Demirtaş ji hevalê xwe re got bidin. û dîsanekê yani Erdogan nedane erdê. Erdogan dîsanekê derket serî. Îro ewra dîsa holê dana. Ewra dîsa wê bên îstemal kirin. Heta
مثلا وكا جو دوی اتفاقا ملت يعني via جهه پیدا و حوالی وینا كده هناك وكا سعادت بارتيسي هناك وكا جهه پی بخوجي كي افي جو حج رجيم تكن يعني جو دبيجن ام عسكري كمالا هناك جوانا كي ولو اشتر بيجم افي جو دبي باي داود اوغلو انجي كي لباي علي بابا جان گوبرینها مثلا و ناجی بنانه اردوغان رابون ایگو رای خود برنها دانوا و اوی بدنا و ناجی که و تکرنا حسابه کی ایوکا سعادته مثلا و بیچه یعنی یکی وکا رحمتی اربخان گو تمامی عمری خو دبروی دعوی دادا و مجادله دادا و نهایتنده پارتیا وینا که قداخه کرن یعنی نهش اربقان سری دبمینه سیاست جی منع کرن البته حوالی وانا هوگری وانا که او کسی دریزا وانا و شخصادا و چبکن الگورا خواست بیجم رایخو نادنا قدشتار اغلو رایخو نادنا یک وکا سعادته لورا افنا اف انسانه ها هشیار يعني إنسان جو حج ملته خوب که إنسان جو حج پیشتا جبو ملته خوب خوازه خدمتك بکرن و اف ملت جوی حالی در که جبن اثرتا وکا امریکا وکا سیونیستا اوروپا در که اف نزیکی هفته سالیا 6 سال گلدری دوره اوروپا برلی دچنوتين هیونا نگرتنا اف انسانو بفکرن و بیجن يعني عجبا درده و چیاگو لهمبر اردوغان جبهه داتين البته ابناوي از يقين ناقم راي خوبتنا فاناكي بله يادجي اي قص اليه ملت اتفاقات جمهور دا يعني او ناجي كي بلكي بفي مسألة عبورية في مسألة جو يعني دويز زير بهاكرنا وانا كي اف قریزه گو چه دبن کی دنیای تر چه دبن و مثلا پاندمیه بو سبب گو دنیا قاقله خو بغاره یعنی اکونومی گلک عبوریه گلک حکومت اقتصاد وانا که خراب و تبلیغ بو قریز چه بون هیجی چه دبن ما گول بالاو بینها یعنی اول کیف هفتی همن هيا چبو العمري قد دحب بنقا چبون افلاس کرن یعنی اف قریز تمامی دنیای هيا اف تاثيرها في ناكي وينكي راي اتفاق جمهور بكي يعني و ليه تاثير بكي فقط الرئيس الجمهورية ده رئيس الجمهورية ده از يقيناكم تاثير بكي لورا يعني يكي جو ايرو جوي ملتي را خدمتي بكي تحولي ده يعني يكي وكا قلجدار ولوغو شفاق اشتغالي كيت بيجي ايوار اشتغالي كيت بيجي ويا ايوار اشتغالي كيت بيجي شفاق اشتغالي كيت بيجي وك مثالات دمرن داي زمانك الفي دولتي دمر لهبو بله جد فرشين دغو تا فلان روجي حالو غوتيا دغو دن دور بوغن دور دن دو بوغن يعني او تشت من اغوت يعني مغوت جيكي وكا بمحنكي خو وكر يكي وكا قلجدار اغلو يعني گو زمانك مديري ساغاكي بو سوسيال سيغورتالار قرومو گو دوا اوراقا دا يعني هي يعني زلام سر بيراك سر زلاما تداوي بونا يعني افلاس كريا گو بيجن ايرو وري دولت دفي قريزه دا دولتك وكا دولتا تركي اداره كي گول هاور دوري اگر هيا والهاور دوري حرب هنا يعني حقیقتا تبلیغ بونها و نیاره وی ملتی جهاد خوازن وی ملتی دا قربینا یعنی دولت وکا دولت امریکا به دوی خود بیجه دبی گرکا ام و حکومتی بدنا عرضه یعنی ناوه شیره بله فدیبون فدیجی ناکن اشتجبو خاطره ولو یعنی استراتیجیا جمهور اتفاقا جمهور استراتیجیا وانکه اونا يعني استراتيجيه وانا كي تنا بنجيكي ملت استراتيجيه درخي حولي يعني ملت ببي سبب جو اف دخت كيرا بمشي اللورا ملت دوازنيني
يعني ملت دبينه ملت تجربه دكي وقت يقول ملت وزنان ملت تجربه كر البته كي حكومات واقتدار ومخالفات ياوي خل الجورا ملت عيار بكن يعني استراتيجيك الجورا خو ايرو جو تشيكن تستراتيجيا ولو از بهور ناكم استراتيجيك جو زيدا تحولي دا هبي افهيا يعني مسألة تشتنجي هنا دبن سببه جو راقبه مرف بشامتن یک جه چیا مثلا یکو که قریشدار اولو وکا مرال آخشنر يعني مرال آخشنر قشن آخشه را گوتا گوچه پرین بولدان برینها گو مرال خانم وقتی گوت رئیس وزارت درو بو هندرو بو او قنجال کذابه او کشتنه گوتا کرنا مجبیر نکرنا بنرن عینی پارتیا هدفه حتی دوام نکر بردوام نکر چکر گو بره گومه آدای خود در خشبو رئیسی جمهور دورا گوچه گو ام در ناخن امه به قید امه قلجدار اولو دستک بکن باشه ماموستا چند دقیقه ما امه مجارک ملت و بوزنن يعني ملت و بوزنن ملت و درخه اف سیاستا دمیرل سلیمان دمیرل ایرو درنگ جه پیدا دیسا دوباره دبه لورا د هلبجارتنا محلی دا özgür özel د وشانا خوی مدیا جواکی ده دبی کو ام شارداری به دست بخن هر جودکاره کی ام تراکتوره کی بدنی شو تشتکی یوساجی چیناکن پشتی هلبجارتنی جی روزنامه‌وان و جد پرسه کادوی و سوزکی و هادابو دوی و چاخه حواله me تلفنی میکرین گوتن با me kampanya کی چه کریه و ها وعده کی تراکتوری جدایه و ها زیادتر بالکیشه مجگوتی ام بدن یعنی براستی دوی مدره وکر مزانه بود تشتکی وساتنجی لی مدیسا و kampanya خوب بوی رنگی دا یعنی مثلا دمیرل ایرو جه پیجی و سیاست داجو داوی پرسام اوه از هر دو میوانی خوشی بپرسم هر یک 5 دقیقه 4-5 دقیقه وقتی مهیه ایرو دو نامزد هنر پیش می اری 4 نامزدن لیبلی نامزد سینان اوغان و محرم اینجا شخوا او رای وان ام دزانم که سریا 5-6 وان داره دنینن Kılıçdaroğlu و Erdoğan بیا و کیجا نامزد پیشه یا جی ملت و کیجا نامزدی بعجبینه جعالی سیاست و جعالی اداره کرنا دولت و بله yani براستی کتیش بپرسی از شخص خود سرنابه خود ویجم yani از نه اولما کو از تشکی خود تسلیمی Kılıçdaroğlu بکم yani استقامت کی استقرار کی مرفته دانا بینه او دونانم کی تیتنه yani وقتی که از Kılıçdaroğlu دنیرم başaroja وی مملکتی تی بیرامن و اجوت تی بیرامن و وقتی که شو امریکا لهم بر رایداری وان سرک کماری وان دست خود دا سر هبدوش پی خواهد بو سر هبدو و پرجت خواست هیوی زاری جد کر و پی خواهد بو سر هبوش دست خود دا بو سر هبدو یعنی افتدی ويشاخ جمتورا جملتي متورا دولتا مرا كيماسيكي زيادة مازن بو چونكي سرناوي مد شوي داري اجا في حالي از ده Kılıçdaroğlu دا جد بينم يعني او دونانم كاويا كو او كارفا لهم بر دولتا ما خوشك تمثيل بك وصاب جراني كي وصاب بعقلمندی کی وسا بدونانم کی وسا استدا نابینم يعني و از به سروک کمار ببینم از رای خود نادم Kılıçdaroğlu از تدی شخصی خود بیش yani مرا بده انسانه کی کو مرا تمثیل بکه مرا بده انسانه کی کو کارو د کلمه دا برهبدو راست بده برهبدو yani تپکی لور نخه یکی لور نخه yani و استقامت کی جرا هوا و استقرار کی جرا هوا و دونانم کی هوا و مرو زانوه و کارود د کورج مرو بده سر هبدو پیشروجا مرو آوا بکه yani افتش دوی شخصی ده از بخو نابینم yani
شما اردوغان میویجی يعني اردوغان اوای سری تدی ام جی حس کن جی حز نکن مثلا يعني كو از خلشتار ولود بهم نكو تدي از اردوغان جي ماشي از ويجي بيان بكم فقط ميرك تجي حزبك جي حزنك يعني دكارة كلمة بدا برهفدو ودكارة مثلا دولتا خل همبر دولتي مزن كوچون جمع هفدو تمثيل بك جرانيا دولتي نشان بدا ميرك دكارة في تشتي بك يعني وقتی که تشتکی بویژد میرک الپی سوزی خود مینه دکه یعنی کریه هم دبیننش ها وقتی که مثلا د عالی آبوریه د زمان وی پاشیه دا هم بویژیم که تدی سخنتی و کماسی چه بون دولت عمل دولت دنجی چه بون خوازی که چه نبونه تدی اب نخوشین او جی پلان و پروگرام و پروژه کی و یا نخوشین کی و یا ویروس و او ویروس جو که درکت شوا بو چه سابو تدی او جی مسئله کی جدایه بله چه بو یعنی دنیای تاثیر کر و دنگاه هنگ تشتا خراکر یعنی دنگاه آبوری جی خراکر بله دیسا جی مرک یعنی تدی بهایی چه بو اما استقامتا خرانه کر انا زندان حتی ایروژی معاش مامور خو و خواتکار خو دایه دین نکریه یا جی مثلا او پریکو جی دپرم جبو دپرم زده کمپ کروون توپ کروون دپرم استانبول سال 1999 دا کمپ کروون دادن معاش مامورا خواتکارا دگو 7% گفتن شما پره کت توپ کریت یعنی معاش دگو پرت نش جواب کم ازی بی پره زبدن پرم یعنی ام بیاش قبول کندوی 4-5 سالی دا گلک آفاتاتن سری ترکیه بله یعنی آگره کی مازن درکت چند دپرم در باسفون دپرم زلزله İzmir'e لالازغه و یا پاشیش خو آفات کمازن بو لهیراد بون نخوشینا کرونا ویروسه یعنی گلک ام بیجن تأثیر کل سر اقتصادی سر اداره کردن دولته مازنجی چه بون یعنی بله یعنی انا دورده تشتی که از خلاصه بیجم که مرف هر دو لیدر ده بر هفدو گرکن کی وصفه لیدرتی دوان ده هبن یعنی بله وقتی وصفه لیدرتی مرد دنیا ده بهتر مرد در دوان ده بینه یعنی ادیس ادم دبکو تجی حزب کی جی حزنکش یعنی قیاسا من کی ورنه اردوغان او جنینه 5 لیدر یا 4 لیدر یا 4 نامزد کله کاهن جوانایی باش اردوغان بله و مثلا ام بیجن دیسا جی استقامت دی استقرار مگود یعنی مرد زانه وقتی که اردوغان قراره کی دا جبو فایده مملکت خو بسری خود ده یعنی مرد قلشتار به اولانینه کو بسری خود ده یعنی امریکا جرا گو وی تشتیکر دولت اروپا جرا گوتن وی تشتیکر یعنی او شبه مرف جیه یعنی مرف قناعتنا که تخمیننا که بسری خو هنک تشتاد که باش که سیف الدین آرمان و پرسیزی جوجی بکم پرسا داویه اف Kılıçdaroğlu و Erdoğan و بیا و کیجا نامزد زیادتر ملت جعالی فکری خو جعالی پیشروج تیر بکه جبو نامزدی. بله. براستی یعنی دیروکه داد بچن اسمت اینو کربو قلاقlı yani karrod goyid havo. Persina dibêjin ki ya çima oluyor dibe hangi akli vizede dughevi rehne kiya vetiya ulo iştali kulo nama kurda da dibêjin isbetin no vakte go has sere ve partiya CHP behinek hila ani hatta demeke meşan hatta surete kemal ser parara kır surete khule khast biçki vakıl bu bele Kılıçdaroğlu ji serî wek esmetî nokçûçka belê ew aqilê ku diguhî re bav jî rastî binavî. Lewra yani diçe İngiltere li banliyê İngiltere sekinê kesekî pêşiyavî tune. Diçe Amerîka kesekî ku dewlet zdamekî di dewletê temsîl bike werê pêşiyavî tune. Yani zdamekî ku di dinyayê de wê têxê cihê zilama tune. Yani demek ki Merve ki derxist peş ekrana şevrmende wî yê iktisadê
وەک پشرا دەنگات برین بەێ ئەوژێ معمورێکی نە معمورێکی ئەمریکاژی بوو ینی زلامێکی تجار لوا دەرەهانین حۆلێ گۆچە گواڤنامێ ئەفشێورمەندێ قلشدار وڵای ترکی زەنگیم بکێ دوورە دەرکات گۆچوویە ینی هەنێک خوارن دەرناخواریە وەکیتی کەس ناتە پێشیاویژی ئەوروپا پارلەمەنتۆسی پیرەکە کشتاغلی الله عالم یعنی از نل بالامنه کجان دولتی بو وقتی بحثا قلشدار رو کرد کنی یعنی دگو زلامه کی حالو تخوازن بین نسری یعنی انسان براستی گو سری قومه کی ممثل قومه کی چقا بچوچک و چقا به قیمت به او قوم جی که او ملت جی که دنیای به قیمته وقتی که وکا قلشدار رو گوره سری وی ملتی مالسف باڵق باشتان خۆقەرشتەوالی کە ترکە هەیە ئەم ملت سەرێخۆی خراپێ و زاتان ملەتێک ئەهلێ کوفرێت خوازن سەرۆکێ مسلمانە ئینسانی بێقیمەت بن ئینسانی بچووک بن ئینسانی نەزان بن ئینسانێک بۆ دەستێ وەکە ئەجەویت لە بەرواناکێ پەنچە بن ینی دەستێ خو دەینەسەر پێسیرا خو بکرێت یعنی ئەم ناکێ بەلیە و تاریخاوا ناجی دیرۆکەواژی لەسەر خوی ناوی ملەتیاوا بووە از هیوی دکم یقین دکم گو زاروی وی ملتی ام ملت دیروکا خوشبیر نکه و یکی وکا قلشدار اولو نوی نسر سری و فلاکته که پیشیاخو در نخید بله یعنی براستی طرخی ایتی وقتی گون بیجن اردوغان وکا گو که محمد گوتی اجیش براستی نه اردوغان جیما یعنی فقط از انسانی که حجم ملتی خود کن از خوازم ملتیم سر بلند بی ایرو اردوغان تجربه کوي هيا يعني بنرن زمانکی دا المانیا تانقی خو ندان ترکی امریکا طیاره خو پرچه ندان ترکی جبر چه اوروپا امبارگو دانی سر ترکی ایرو مثلا ترکی تمام امکان خو ایرو چه کرنا ایرو الهاویر دوره ترکی ناو دولت عربه الکیلکا اوروپا ام بیشن لآسیا افریقا اردوغان یعنی جزوه سیاستا در و دا تجربه وی چه بویا وقتی گو جبر گو تجربه وی ناکه هیا اف قریزه گو تنجی که دیقال یعنی اگل بالاو به یعنی هندک در باسته با یعنی لدر و ملت دولت هنکا دولت وکا فرانسا مثلا ایرو ملت سر پیایا وکا دولتک وکا سیونیستا ایرو ملت سر پیایا اشترا بیجم یعنی حقیقتا دولتك وكا روسيا قريزة يعني اوكرانيا هكذا تحاربي ديا ام دميزين واناكي دا دولة جوانا هنا قو معاشي معموري خود نما كارن بدن واناكي يعني ملت دا چه سكاكا خوارني نابيني اما التركي هيا اما بهايا راستا بهايا اما هيا يجبر له يعني اردوغان اف 20 سال في دولتي بالباكي هنكي تخمينا 20 نزدیکی 20 و دولت ادارت که تجربه وی هنا دوا قریزاده تجربه قازنجکریه وقتی گو یکی وکا اردوغان وری سریدی ساعت دوام بکه قلشدار ولو خیرتره جوی ملتی را بله بلکه ایرو قلشدار ولو چند یاردمچی ما بن بحثاش پیشه شکات که یعنی پیشش لینک داوی هفت هبون یعنی هفت لینک هفت لینک دماسکه ده هفت لینکینن دماسکه ده هفت لینک دولته که شو هفت لینک هبن هفت سری هبن اف دمک غریزه باور بکن پشتی سیچمه یکی وکا قلشدار اولو گوره دلار نل 20 19 لسو 50 بسکنه یعنی قریز وید سر قریز روری وکا زمانه اجوید بچلو خلکی قاسی خطاویتن سری هفدو دائما كأول البيشيا ملت يا وقت يكي وكا قلشدار اولوري باشا اقتدارسز زي مثلا السيونيست دولتا سيونيست ايرو حكومتك يابانا كي تبلي هوا لقرقو يكي تاني يجي سيونيست كي دجوار يجي اش حق نايدر دولتا وكا دولتا تركي ايرو لها بيردوريخو وغولنجيخو بردايا وقت يكي وكا قلشدار اولوري يعني باجاري كوكا اسطنبول اداره نكرنا وجلو دولتا تركي اداره كن ام هيفيت كن جو يعني ملتي ما بصيرت ليها ملتي ما يعني فيري اشخورا خراناك والبته كي اشخورا
یا ان باش ترجیح بکه باش. ویا مجی اوا خدا جو راضی به از جی تشتکی بیجم yani ayareki Kılıçdaroğlu o hevkarın vi براستی tine lewra tenê misalekê li ser mesela xaniyê ku wê ji mexdûrên zelzela mara şêre û em Sûriyê û Hatayê re bê çêkirin Erdoğan divê ez ê teslîmî wan bikim û ez ê nava 20 sala da bihayê vê xaniyê ji wan bê faiz bistînim. Kılıçdaroğlu divê na ez ê bê pere bidim wan quruşekî ji wan nastînim lê ekonomistê İYİ Partiye do derket meydanê got tiştekî wiha nemimkin e yani ev wê kulfeteke pir zêde li ser xezînê hebe yani eyarekî tune lewra bixwe nehêvîne ku wê werin îqtîdarê ku bixwe hêvî bûna ew ka eyarê xwe nediçirandin. Wan jî İYİ Partiye gotin em nikarin vî tiştî bikin. Belê hikûmetê jî ne temamî peregerî distînin ji sedî şêst devlet dide ji sedî çil ji miletê distî. Ez wê hûrgiliyê nizanim. Belê. Em awqa iktifa bikin mamoste Seyfettin Arman lêkolîner mala we ava xwe xêra mezin bike û Mehmet Baran rojnamevan serçawa rahatin. Temaşevanên hêjan vê hefteyê jî hatin dawiya bernama xwe heta hefteyeke din bimînin xêr û xweşiyê da emanetî xwe dabin.